تماشاوانین هجا ایرو کاروان دویمینی خلک عفرینه کو اف 8 سالن کو کبه سالان هان لبندا و گرینه جباجار قامش لو برید کبش خانها ساعت 6 صبحانه نهال و دره وک وندی بینن خلک لچرخریا شهید یوسف گل لو دره حاضر بونه دا کو بر عفرینه و هرنج خود دو فرماندار گشتی هزن اولکاریا هندرین محمود خلیل انگو سیامند عفرین داخویانیه که راگهاند کو دست مالباتین عفرینین و برای خوابدن عفرینه و دریا انفوری را بچر کو او ریا نووا بویه نها وک وندی بینن آمده کاری تین کرنه کو لو دره دهان عربه هاتنه حاضر کرن دا کو بچن هجای گوتنه کو نه آدار جی کاروان یکمین یک خلک عفرینه کو ج 400 مالباتان پیک دهاتن بر عفرینه واچون نه از در باسی ناو وان ببن بقربم هنه کی و کی خوشی وان کلین وین ین بریا چوینه جوا او تماشاوان را بدم نشاندن هاش خوا اب ایمان خلقینه وندی بینن آماده کارین خود کن دا کو چند کلین دن بره بکون از در باسی جمعیاته میاد چاوی باشی هندم یک چوبه بتچویه تا حالا ایرو پشتی 8 9 سالات بعد گری عفرینه خوش ان شاء الله خوش بهم فرحه ان شاء الله يرنده ان شاء الله يلا بيخن بخير ولا يبقى اما صار اخو صار وطني خو ولسه صارت اخوست بس في جنب شيء از جوي راتم عفرينه بعدين بعدينه لا صارت بس كيف خوش يا خو ايرو كيف خوش نعم كيف خوش انا الحمد لله شكرا اعطينا خوش معنا خوش شكل اروح بحسيم ان شاء الله دباور كرتي روجا كيف جاري دباور كرتي روجا كيف جاري أنا إن شاء الله يا رب كله نقول معينا ذكر ولا خديه الحمد لله إيش قدر ما قدر ضربك وما كنا إحنا ندافع شيء هذا كله هات بكيجي باشار خوا بشتي 8 سالان جاره كمين تيجي بكيا أم كي شوف كده أم كي هم إن شاء الله صار أخو صار عود دار أخو صار حفص شوف أم كي خوش أنا سلامت بكيشن آمين يا ربي آمين آمين يا رب صار واحد قربان ساعة كين ببيم شو نزب هذا كيف ماشي أمروف كيف باش إن شاء الله بله تماشاوان الهجاء جنرين بايك كي بكو خوش ثمانية مزنا جالك زور زحمتي ديتن إيشا كوش بريه ديتن لإيرو أود بيجا روشا من باشا جبركو از پشت 8 سالان پشت زور زحمتيان از درباسي باشار خو عفريني ببم أفجي دمان إنها آماده كاريان تين كرن چند كلين دن و كاروان عربيان جبر بريكبه وبر بعفرينه و بچا وكما دسبي كده جگوت و دريا أنفور كو بريانها بدمك هاتيه بكرن و در وير يرا بري خو بدن عفريني